Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Pratama, NIT 1741071. Taruna dewasa semester 8, jurusan Nautika kelas Nautika 8 Charlie. Peleton Alpha 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna atas nama Ismail Iwansyah, NIT 1741047, taruna dewasa semester 8, jurusan Nautika, kelas Nautika 8 Charlie, Kompi Alpha, Peleton A3. Terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Yurda Drastiko, NIT 1741050, taruna dewasa semester 8, jurusan Nautika, kelas Nautika 8 Charlie, Peleton Alpha 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Kevin Susanto, NIT 1741052, taruna dewasa semester 8, jurusan Nautika, kelas Nautika 8 Charlie, Kompi Alpha, Peleton A3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludovikus Sony Sendana, taruna dewasa semester 8, jurusan Nautika, kelas Nautika 8 Charlie, Peleton A3. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Lorenzo Suranto, NIT 1741054, taruna dewasa semester 8, kelas Nautika 8C, Peleton A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Mark Elo Utauruk, NIT 1741062, taruna dewasa semester 8, jurusan Nautika, kelas Nautika 8 Charlie, Peleton Alpha 3. Sekian dan terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Mikdad Barahima, NIT 1741066, taruna dewasa semester 8, kelas Nautika 8 Charlie, Kompi A, Peleton A3. Terima kasih. Selamat pagi, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Mona Lisa Karanita Siaan, NIT 1741067, jurusan Nautika, kelas Nautika 8 Charlie, Kompi Alpha, Peleton A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna dewasa atas nama Muhammad Ananda Gemilang, NIT 1741068, jurusan Nautika, kelas Nautika 8C, Peleton A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Fahri Hidayat, NIT 1741069, taruna dewasa semester 8, jurusan Nautika, kelas Nautik 8 Charlie, Kompi A, Peleton A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Fadli M, NIT 1741072, taruna dewasa semester 8, jurusan Nautika, kelas Nautika 8 Charlie, Peleton Alpha 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Rizky Said, NIT 1741073, taruna dewasa semester 8, jurusan Nautika, kelas Nautika 8 Charlie, Peleton Alpha 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Ilma Hendra, NIT 1741074, taruna dewasa semester 8, jurusan Nautika, kelas Nautika 8 Charlie, Kompi A, Peleton A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aditya Gunawan, NIT 1741080, taruna dewasa semester 8, jurusan Nautika, kelas Nautika 8 Charlie, Peleton Alpha 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Alfi Syahrin, taruna dewasa semester 8, jurusan Nautika, kelas Nautika 8 Charlie, Peleton Alpha 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Taruna Muhammad Akbar Maulana dengan NIT 1741079. Saya adalah taruna dewasa semester 8 kelas Nautika 8C Peleton A3.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, NIT 1741 Taruna Dewasa semester 8, jurusan Nautika, kelas Nautika 8 Charlie, Kompi Alpha, Ploton A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fatur Renawan Bero, NIT 1741085, kelas Nautika 8 Charlie. Saya Taruna Dewasa semester 8, Kompi Alpha Ploton A3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ito Farhani, NIT 1741093, Taruna Dewasa semester 8, jurusan Nautika, kelas Nautika 8 Charlie, Ploton Alpha 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fikri Guntur, NIT 1741087. Saya Taruna Dewasa semester 8, jurusan Nautika, kelas Nautika 8 Charlie, Ploton A3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jefizan, NIT 1741049, Taruna Dewasa semester 8, kelas Nautika 8C, Ploton A3. Terima kasih.